Niadtong high school pa ko, nakadungog na ko aning istorya bahin sa inahan og anak nga nay abilidad ba nga makalupad sila ba, manuyop og dugo, vampire. Dito ko nakadungog ani sa akong gipatupihan nga barbirohan kay high school naman ko adto. Ang istorya sa barbirohan nga na ako no'y inahan og anak nga mga manananggal. Kay tinuod ng manananggal. Kakita namang manananggal. Ako pero jokes naman mga komedya, mga istorya. So ang inahan og anak nga mga nay abilidad makalupad pagka dayon ng kilom-kilom nagsabot sila nga manglupad sila kay manghunting sila ba, mangkat sila. Ang anak babae, ang iyang inahan pod manghunting sila ini kagabi. Ang ilang tatay kuno wala maapil. Wala labot sa kuan. Wala labot sa operasyon. So pagka gabi na nisayo ang inahan, isa, anak dali na kay musulbong na ta. Kay mang operasyon ta. Kay lami na sad ihigop. So mao to nga ang anak o inahan nagsabot sila. Ingon din ang anak, ikaw nay asa man ka padung? Isa moadto lang ko sa bukid, magpabukid ko ron. Kay may na sa bukid kay naay mga kuan, naroy mga usahay mag-date kay weekend ra ba ron. Basig naay masuroy dito sa mga bukid ba. Ingon sa lang inahan, ikaw anak, asa man ka? Ikaw adto ra ko sa kuanay. Ingon ang anak nga babae, anha ra ko sa plaza nay kay sa plaza basta kuan tungang gabi na og padung sa kadlawon daghan man kay dihang mag-date magpabilin ba. So sige. Uni ari lang ta magkita anak aning magkita lang ta diri gihapon sa atong gi kuan mga alas 4, alas 3. Sa sige nay, magkita lang ta diri alas 3. So niuna og haplas ang inahan. Pag haplas na haplas. Sulbong din ang inahan. Sulbong lutaw, pirti kusuga, mura og alien nga spaceship. Pagka 5 seconds nangaplas pod ang anak, nangaplas, kilikili, bugan na haplas. Sulbong po dayon ang anak. So iyahay na sila og lupad. Wala sila magkuyog. So pilay istorya ni labay antong ang gabi nilabay na padung sa kadlawon ang oras sa ilang sabot magbalik magkita sila dito sa ilahang gisulbungan nga kasagingan ba. So pagka alas 3, alas 4 nibalik na sila. Nag-abot na sila. Niunag hagsa ang inahan. So pagkatotod nihagsa pod ang anak. Unsa man pagkabutanga nga mura man sila nangaluya silang duha. Nangutana rin ang inahan, anak, kumusta man ang imong flight? Ningon sa dayon ang anak, buang nga nay. Murag kuan ronda kanang si Pietrong lakawan ako da. Tingon din ang inahan, anong si Piat man?
Unya, ngano man na nga imuhang simod mura man na og nagkadugo. Nakapaak na rin ka. Ingan siya nga wala gid ko na biktima na kay sa dito sa plaza nagtuo ko nga naay magpabilin padong sa kadlawon. Sus, nagpaabot-abot ko, tuyok-tuyok ko lupad-lupad. Ngayon, akong nakitaan nga gipamahong ang suga sa plaza. Gipahong wa nay suga. Unya kay naa mo koy nakitaan nga usa ka tawo nga wa gid siya ni uli. Basin og nagpaabot siya sa iyang uyaba. So puti ra ba kayo? Pution. So hunat kog lupad. Dayon diretsong dive din ko akong gidaiban. Pag dive na ko, diretso gidayon paak sliyog. Bam! Sus, buha nga pag nagtuo ko nga tao to akong gidaiban. Unsa man dayto anak? Sa sus, sakitas kong simod. Pilting bungi asa kong mga ngipon. Ano man day nga nabungi man? Mo ko na kay ang kato day akong gidaiban nga puti nga tao. Astilan, estatua, mada itong Rizal. O niya, mingon sir ang anak, ikaw na kumusta man ang imuhang lakaw? Kay nagpabukid ra ba ka? Daghang kag na kuan dito na sigpatan. Sa buanga nagpag-abot na ko dito sa bukid, mga alas 12 pasado. Ninaog ni touchdown ko. Nitugdon ko niya. Nagilis ko og avatar. Nagpahimo-himo ko nga anay nga nagbakya. Anay nga nagbakya. Kadungog na mga anang anay nga nagbakya. Murag pamilyar kay na anay nga nagbakya. So, unya nay sa nag-anay nga nagbakya ka. Unsa day imong gibuhat? Isa, naaman dito'y payag nak nga akong pamino murag naay balay dito nga kawayan. Unya ang sahog kawayan sad ko kani maka victims gyud ko ani og kaning mga nanghigda kay sayon ra kay ning kawayan. So nisuong ko dire sa silong nga anay ko nga nagbakya. Naunsa man hinuong pagkabutanga nga ang ilawom sa silong naaman day dako kayong butakal nagigaid dito. Butakal sa tag-iya sa balay bahay kubo. Sus, naunsa man hinuong dako man kaayong butakala. Gikabayan man hinuong ko. Sus, gilubot hinuong ko. Puang, labaw ba ko sa nahabalan sa butakal. Stang sakita na, murag mabali akong likod, murag matangtang akong hawak. Mayroon nga, inikuli na to bi, haplasi ni nga akong buko-buko og hawak og kuan bi kanang ipikasin kay sakit kayo na, murag kong kipang bali-balian. Kay ang butakal, pirting dako arbag itlog, so pastilan mayor.